mbanje kubasuhuza nshuti z'akadasohoka namwe mwese murebe ibiganiro bitaba kuri The Source TV Rwanda. Jye ubasuhuza nitwa Aishaki Ardos. Nkuko mubibona turi hano muri Rwanda Day, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame arimo aragana n'abanyarwanda baba mu mahanga ndetse no muri Amerika, by'umwihariko n'abatuye mu bihugu by'Uburayi, aho abaturage ndetse abanyarwanda bishimiye intambwe u Rwanda rugezemo rutera imbere nyuma y'icuraburindi ya Jenoside yakorewe Abatutsi imyaka 30, aho ibashije gutambuka u Rwanda rumaze gutera imbere. By'umwihariko ntijimije mu magambo, mureke dukurikire ku kiganiro. tujya hano hirya mwama mikro. Ndabahaye mwiriwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Jewe nitwa Zeno Nicayenzi, ndi Umurundi kandi atari uwa vuba. Jewe jo bundi nagiye mu mwuga wanje wo kwihweza ingene ibihugu bitera imbere. Nsanga mu bihumbi 2012 u Rwanda rwateye imbere 7.7%. Hanyuma ngenda kuraba ibindi bihugu byo muri Afrika ingene vyagenze, ndabura icoza imbere y'u Rwanda. Nja mu Buraya ndabura, bobo bari hariya kuri 0 bamwe abandi munsi. Igihugu nabonye cyateye imbere kurusha u Rwanda mu bihumbi 2012 n'Ubushinwa, bwateye imbere 7.8%. Hanyuma ndibaza, u Rwanda rushobora ibi bintu gute? Nta petroli iraboneka, nta n'ibintu by'igitangaza biraboneka. Ibihugu byo muri Afrika vyimbura petroli n'umuvumo kuri vyo. Kubera iki? Abanyamahanga baraza bakimbura ivyo bitoro bakabishora iwabo, abo banyafrika bakaba bavyaranye abo biraheze. Nyakubahwa, uyu muderi mwatoye mu Rwanda uno munsi niho numvise inyishu y'ikibazo nabajije. U Rwanda, agaciro k'umunyarwanda n'u Rwanda, agaciro. Umunyafrika yokwigisha abantu biwe gutyo, nawe akabikurikiza, agakubita ibisuma, akabihasha, Afrika
yozamuka kuko umuderi w'i Rwanda ni umuderi utari bwabeho. Ukubona mushikira ubutegetsi muri 1994 u Rwanda rwaka umuriro waka hose atabuye risigaye kurindi atanzego zikivugwa mu Rwanda imyaka idashika 20 mukaba mugezaho mugeze. Iri jambo ndagusabye nyakubahwa Perezida, uyu muderi abantu bawutomore bawigishe mu Rwanda, muri Afrika no mu bandi bahora badufasha kuko vyabataniye. Murakoze. Nyakubahwa Perezida, ndagira nsabe abagufasha ndabashikirize igitabo nanditse Le développement durable de l'économie burundaise, sous-titre et de 3 le Nord t'aidera. Urakoze cyane kandi nabyumvise igifaransa asigaye nyumva. Nyakubahwa utwemereye turagaruka hano hagati dufate ikindi kibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Munyabarenzi Justin, ndabasaba kubaramutsa n'intumwa muyoboye mu ndamutso yacu y'Abanyarwanda n'urukumbuzi mfitiye u Rwanda n'Abanyarwanda muri aho. Nyakubahwa Perezida, ndabashimira Rwanda Day mwagejeje ku Banyarwanda ndetse bari mu Rwanda no ku isi yose, bimaze kuduhesha agaciro. Nkigera ino nakoranaga n'abanyagihugu hano mu mirimo nkora, bakambaza ati uva mu Rwanda, urwo Rwanda ni uruhe ko dukeka ko Afrika abirabura bava mu biti cyangwa hehe, kubera ko nakoraga akazi ndetse abo dukorana bino ntibandushe. None Nyakubahwa Perezida, mu biherwe icyubahiro kiyongera ku cyo musanganywe n'abayobozi mukorana. Ikindi mfite Nyakubahwa Perezida, maze kubona inshuti zo muri iki gihugu zabonye ko Rwanda Day iteye n'imishingire yayo n'ukuntu muyishyigikiye, none banyemereye kugira ngo bamfashe twiga umushinga wo kuza gukora investissement mu Rwanda. Ndabasaba Nyakubahwa Perezida n'abo mukorana kuzampa za facilite zose zikwiriye. Murakabaho. wowe uzaze gusa ibindi byose. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Okay, numva twafata ikindi hano mugabo yarategereje. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne parle pas Kinyarwanda. Je suis un citoyen du monde, ami du Rwanda. Et si je me suis permis de venir ici, c'est juste pour témoigner que vous n'avez pas seulement d'ennemis, mais vous avez d'amis qui reconnaissent que vous avez le sens de leadership qui manque dans beaucoup de dirigeants africains. Alors, j'ai voulu saisir cette opportunité pour vous dire que vous puissiez mettre ce sens de leadership qui vous est reconnu, de le mettre au profit
de notre région qui en souffrent. Vous avez les capacités et les moyens de vous donner entièrement à cette région pour que cette région retrouve la paix. Ici, j'aimerais vous dire, je ne vous connais pas, mais je peux vous connaître par rapport à vos actions. Vous êtes un homme de principe. Et quelque part à côté de chez vous, il y a aussi un homme de principe qui s'appelle Dr Etienne Tshisekedi. Permettez que je le dise. Je le dise parce que si vous mettez vos connaissances ensemble, vos principes ensemble, la région retrouvera la paix. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que réellement que notre région puisse retrouver la paix avec la participation de cet homme de principe qui est Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Je vous remercie. Dario.